Eyo nitwaranirie yo mugambo yo kurutwa ni atongeria bankathi mwanya bakenda kurwaria wita mbere ati kathirikari na Kenya kenda kuthiria maandamano jara yatiete kuna ngurario abiashara bagieta asara inene nya Kenya baba ingioti wenya batena ngwe nyuma ya maandamano ya mweri wetandatu mwaka muthiru. Rais Ruto ne kiregekaro na youth mutadaone yoet ibokenda wiko mathetayo na nyanyuma yo wauti ontobo ethire obokingwa kana mendekethia yo yatamba kwithira ya kingwa no yetete mbere na kuonekana maandamano yao. Rais William Ruto netete mbere na kwithira kioria atongeria oamwe na gavana Mutumanto Ebingia na atongeria nyabarutere ruregana thirikari kwithira bakiowa kwithira kwina rwaria ibokenda gutiira gutena maandamano ya kwithira ya gita mbere ikumane no ntobo ikirwareto kuria kethira no kuthwani rwaria ati kathirikari na Kenya rukethira rukithiria nkuchanira cio kuyirwa kaitene kanthi orone ya Kenya arwaria ati kathirikari na youth rukethira rukithiria maandamano jara ya wita mbere no kuyirwa nthi orone ya Kenya. Araniria batwe ukulokira namba yetu ya SMS itina marinio 23578 kana kimitandao yetu yokinyanile na tukethia tukithoma imwe cia ntumiri cia kukindeto cia wero utukobwa irwari ya mwaya ratukuthuranirite rwari. Gavana Mutuma nene bo karia kuthonja dingo ya maandamano ya goro imwe cia biashara ikionekana kuringithwa bo nene. Anto onkolokia 80 wekirwa mpene maore maabitha baborithi are OCS bati na ngurario kumane na makarika ya ntuko ya goro. Mubunge Susan Ngugi Mwindu kumeneria maandamano ya wenyangi akioria thirikari uchoke mubango ya kazi mtaani kindu kimbithi. Senate kwambiriria kuthikire ya mbare ya kwebelwa kwa gavana wa Isiolo Ikaroke ikiregirwa kwithira kigeta mbere ntuko ya Royo. Iboya no ntubo kwatane abatu kindeto chieto chia wero thaimwe betawini wa Kingero na monaleto mathithio tukubweru ari Purity Richard beto chieto chikambiriria thai. Komanda wa borithi la Kimselgich na likithetio tauturo kwanto baileke maandamano ya sabasaba ntere cha maua Selgich kolokina idolete kuguraro koma bidhaa mwanje baborithi areo OCS uro kwerekana ote mwanjara Anton kolokia 80 bekirimpene kumane na maandamano ya nterei na ramwandiki wetu wa ndeto Dennis Mugendi ethirite akithiulankania kweria kumenyana ate kuretiria mbere ntere cha maua. Lugendo rwetu rwa kuthingatira makarika ja maandamano ja ntuku ya sabasaba mushine o maua rwambiriti na komanda wa polisi gishoneki kya ubunge kya Igembe South area Kimsiligichi uria gutwathira kiri maandamano jau antu arume bairi ni baratere uturo bwao nyuma ya kurathwa na mburuburu arena bo askari mugwanja baragwatire banja ario OCS uria ratemerwe njara. So kutoka saa 4 mpaka saa 10 ilikuwa ni vita ya paka na panya ya kurushia mawe polisi, lakini askari wetu walijaribu kuzuia hao waboraji wasiibe mali ya wananchi. Na vile naongea saa hii hakuna duka hata moja ilifungwa, hakuna supermarket yote iliibiwa, sababu hao walikuwa na nia moja tu, kufunja supermarket 4 ambazo ziko hapa Maua, lakini haya yote tulizuia. Lakini kuzuia hiyo ilikuja na karama, sababu tuliweza kupata majeraha ya askari 7. Moja ambaye ni OCS alikata mkono na panga na saa hii anaendelea kupata matibabu. Vile vile kuna waandamanaji 2 waliweza kupigwa risasi na wakakimbizwa kwa hospitali hapa Maua, lakini kwa bahati mbaya walihaka. Na kuni kiribirigisheni ya ukanda na andamani bataithukire ngugi cia antu nau nio kinyantu nkurukia 80 baraomberi wikirwa mpine. Na watu 85
waliweza kunaswa na kushikwa na leo hii wamepelekwa mahakamani. Itagaria rĩtu kuthingatira nteto iji nkuruki ni tukinyite cibitari ya Robins aria twaranitie na daktari Samuel Kaumbuthu uria no we mwene cibitari ya Mao Cottage na iria irari ya mbere kwamukira ntumurume wa mbere uria araringirwo risasi agwitwa Silas Mwenda na Kaumbuthu aritwa thia ntumurume u arari na irathirwa bia mburuburu cia kiu bamwa utungata bwa mbere na nyumene bamuikia cibitari ni ya Methodist. Kurai na maandamano muci wa Maua na ikurethere kwina muntu morathi na risasi kwina cibitari gwitwa Cottage Hospital na iturombere kureterwa mwajiu twamugwithiria first aid na twamurifake cibitari iwe level 4 yitwa Robins Maua, but patient yu kana mwajiu ikuretwa kili level 4 hospital turombere kumugwithiria first aid njankuruki twachoka twamurifake cibitari ingi. Tukinyite na ku Methodist umani twithiriritie Silas Mwenda tawe Mwangi Mburaki oni intuko yegoro takandari maandamanone oni ndeje tora muntu etete kugura gintu ndukene na ndigweta kugura gintu ndukene oni rondonere nyomere kiringanua antu bogi ndauga ndona mwene nduka tha ndauga ntonya saruni ngitata bichidre nyomera kirindini gichidra kirindi risasi ni oyu empata kiu na njare okwana yogi nukiwa ne empata njare yogi ibyo oni ndawiro ku saluni ndene ndraka materu itwana twambikia agwa Kaumbuthu na kuma una ndi oni krampenda kurombo tongeria igintu kimwe ndiranka umaja onde na bill de muchiari na ndi na manto amaingi muno olikira mbumbo baromba no tejo braba antedia kuma MP governor MCA kinya women rep kinya wengo ni anda mbumba kuma na mbumba mbikirinya mbumba kwa nderono turo bwakwa anti oturo takana ndi bubuyi utungi mbumba kuga choke mbere antu bangi nabo barabara antetherie nkubwiri bwega sana ibura antetherie na kuringana na ndagitari Omondi ni ati niwe akibaramukire inde nyumene polisi bareta mwiri jwa ntumurume ungi uria atirari na liitwa. Tuliweza kupokea watu wawili, mmoja ambaye alikuwa ameletwa na alikuwa amepigwa na alikuwa na bullet kwa tumbo, tulimpeleka theater, na mwingine alikuwa ameletwa pia na polisi na alikuwa ameshakufa na alikuwa na jeraha kubwa kwenye kichwa na ubongo ulikuwa nje. Kuma unitwitite na mbere Mwanka cibitari ni anyambere bofo aria twananite na daktari munene Githwa Shira na ari twathia baramukire muri jwa ntumurume umwe antu bathatu baria barari na banja bairi babo banje serisasi aria umwe baramuikire cibitari ni Ameru Rifaro ungi wamwe na mwe kurari na banja kuringwa na iga babarigitana kubarekeria. Mnamo siku ya jana tuliweza kuhudumia watu kadhaa ambao walikuwa wamepata majeraha kadha wa kadha. Kati yao kulikuwa na watu watatu ambao walifika na majeraha na kuna mmoja ambaye alikufika akiwa amefariki. Huyo ambaye alikufika akiwa amefariki alifariki kutokana na injury ya risasi, na kati ya wale watatu ambao walihudumiwa, wawili walihudumiwa na wakaenda nyumbani. Mmoja wao alikuwa ameumizwa na jiwe na yule mwingine alikuwa ameumizwa na risasi, na yule mwingine ambaye alipelekwa katika hospitali ya Rufaa ya Meru pia alikuwa na jeraha ya risasi. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini wa Maua, kaunti ya Meru. Bamwe ba jenzi ntere cia Maua ibeishumiretie kumeneria wagagia burabo wa kuyirirwe goroka yita maandamano na biashara imwe itiichite lasara ya mamilioni ya mbecha bawete ikithikiro nonto kwina mbeo mbithi babaingie batereka umoka mwate yoyo ntuko bakiongela na kuwa kwino wati bonene baonjorethia kwithira bakimatuka kaunti ya Meru ibarombete mbeo mbithi bangi kwithira bakireka witikiri utumirwa ni asiasa na ntombicherera umire goro imbicha buruete boy Marion Karugi na tumenyedesha na njira ikinyanirite.
kumania na maandamano ya Gen Z ya kumenywa ya Sabasaba yara yaratire biashara ntere mwanya mwanya ithukangitwe na bamwe utauturo bangi bakiona ngurayo cia risasi bamwe ba youth town ya Maua ni basiumirite kumeneria maandamano ya wenyangia na kuria Gen Z bakienda kuthukangia into bia bangi no into biashara imwe irathukangirwe no cio ciandikite youth bamwe na mbica ye kuoneka nthuki mbithi no kabaita na mbere kurira ni wacia ngui condemn violence ya tukona especially ya Meru ira yombete kwenyangia into bianto babaingi na into bitu komba kwetha tukenyangia nibyo biandikite ana beto nibyo into bira bigombete okirite employment around niyo yombete ku revive economy Meru ende to nyangi investment ira cietu batu tu nacio Meru ri ku invest bakomeria ku ya kwandika ana beto ku antu bakomeria ku ya kurithithia biashara Meru ringi twanjiria wita uyu direction ye turathiokiria na ituramwire batu oragende tukawata etonga kintu ke muntu twendiro nawe mukono ko mukono ote mantu to weta wenjenzi wata wenjenzi andamanira akieku na ilamine reti nyumbene muntu maandamano ya agencies ya bui lakini thai yaka kwina barathiro kurea guns kuthukia biashara cietu na ciandikite antu na tute watanira bi nontu ikuretwo maskini dene county yetu na still ikuinga investor ingwetikia thirira investors bauma kuma kuraja bakaretwa let's say Meru County kabareta employment na twe youths turariria mantu ya unemployment na ria tukuretera investors ya tukwithira tukiarairia mantu ya kwandikwa na usuirwa ngui so rira tukuthukia biashara ici antu tiwitikia na tukarita employment ira tuswa na investors baba kuretwa katukurwa na thirikari yetu yongwa ye county no to investors baba iretwa the county government na ipo ba utusuira ngui within our county na ingwetekia tuka baske awe bageta unemployment no kekethera kiendelea in Meru County to itaji ba to kolome to agency to ari ngana this is not the way to go to ga we to ngona to kidiracia mo to gitedacia katukumisha tugumia na tumisha nyabra bangi no tukura kuyo kwa hivyo ndio binkuria dialogue na tukoloma watu to ma youth tumetwethekera tumagwaria sauti imwe ni bauritu bakendo tonywe thinene ni siasa kubuithia maandamano ya wenyangia a Kenya through Gen Z ibaromba ku articulate issues very well mwankan tukwera siasa branjeria kubari radicalize na bebone la siabete bakenyangi into bianto no ntote kuelewa ina biashara ya muntu ekumania Ruto ina biashara ya muntu ekumania na Njumbe kenda we ya kurungama na wanjeria kwenyangia biashara ra mtu ayukitia miaka 10 komberundi tukenyangi into bieto mwankari ana beto basoke mashinani bakarewe impara otebuko kombekana wewe mwana siasa ogeya utumira yuthi kuthiria ngwira twina cio kuyo ntukukwetu mawa antura baba inge bandikiko ne anto baba mawa na yo youth oba youth tikonde demonstration ira bakubwethia baba inge tikonde bakutha bare about intone bianto bara bakoya huku intone bianto kaba kutha batumiri ni wana siasa na neamba na ito kwenda condemn kintu kiu muno batu twe youth na tukira anto bara wana siasa ubonde baba rai bangire beya baithranira bona kabeye banangane mbese ithukangi into bietu tutetekeri guthukangi into bietu renge batu twenjenzi kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Mukaririete wa Nice Digital City Jerome Kombozi na ataririete asarera ukumete ya milioni 50 ke maandamano ye gorontere chia Mwea maandamano yaraya tiete into bibinge biye na duka chia Nice Digital chienyangetwe bonene Mkombozi ewete wenyangia boipuringethetie ngwechi antonkoloki yangiriemwe barabara ona mwate kumane na biashara amwe abuna akathete mnene wa boritha IG Kanja nonto botuma mabitha ba GSU mbere ya mantu yataithira yetabariki nkoloki ini kuthuranirite ribotie kumania na maandamano ya Sabasaba ya ntuko ye gorona ara kwithirite kwendingo enene kia biashara nyuma ya biashara kwithokirwa ni andamani na into kwenyangwa na kwiywa Nice Digital City mweri mwe ya biashara iriringikite anene mu biashara wegwetora nowe mulwamiri munene wa nduka nene rene inyamuka wana biashara inge nkabonjiro Mkombozi na atariretia sarera bati baitala aria maranyitirwo ira ni kuranyitirwo andu makiria 25 mena indo iria maraire na rucine naguo umuthe mweri 8
nĩ kwanyito angĩ megũkĩte kwĩrorera na mararĩ oho nĩo maratongoretie goons iria irarĩ ira makĩria andũ 5 na nĩ megũtwarwo igoti-inĩ ũmũthĩ na nĩ megũthitangwo na robbery with violence. Mkombozi na ororobo bwingi ariwe intobira bienyangetu ibia milioni 50 irakuwa inyicha mukobo. Ndirathire hathara makĩria milioni 50 iria ndirathire mukawa supermarket kuraborwo kindu giothe mararĩa maranyua mathani ikombe supermarket indo ciothe iria irarĩ kuo food staffs mararĩa maranyua icio ingĩ marakua na ngonia ndĩraigĩte wĩra ũyũ nacio nĩ cia roni ciothe makĩria milioni 50 iria hingũrĩte mũkawa ũyũ tondũ mĩkawa nĩ 3 mũkawa ũmwe thĩinĩ wa 3 nĩguo araborirwo kila kitu kuratigwo gũtirĩ kĩndũ kĩratigarire ndakombete roni rĩu ngũthiĩ na mbere na kũrĩha maroni. Ariwa Inspector General wa Borithi Douglas Kanja nwe wabatetherie nonto thai ningi ikithirwa ikiara kwa Inspector General Kanja aratũma special squad kuma Nairobi arĩa marakinyire thaa 11 aya angĩ mora rithathi ciathira na tear gas rĩrĩa acio marokire thaa 11 Nice Digital City nĩguo araokoirwo rĩu Nice Digital City ũmũthĩ ũtũraria kĩroko gũtingĩrĩ kĩndũ ĩngĩ mbanĩtwo tuash ũmũthĩ mweri 8 rũcinĩ gũtingĩrĩ Nice Digital City na nĩ property worth more than 2 billion. Na uretia biashara bangi kuatana njara no karia biashara cio. Temurire inywe mwe customer rehei biashara nĩguo mũrĩe mũcere witũ mũnyue maguta mũrĩe mũtu witũ wa Nice Extra nĩguo athara yo ndĩrathire ĩgĩcoka na kwenda kwa new customer na inywe ahũri biashara ũka eruterei tũrangĩre biashara citũ ithuothe hamwe ũndũ ũcio ndũkana happen rĩngĩ. Akiaria MCA wa Nterei wadi atembere Peter Karenga na meneretie karikari anene mugomo ta mugomo rĩngĩ mugomo peaceful no tũracoka tũra understand mugomo ũyũ ũrarĩ na lengo rĩngĩ tondũ kũrambĩrĩirie mĩkora iria irathũkirie business cia ngorobani kila mahali na muno gũkũ Nice Digital City na kiuria gĩakwa kinene kĩrĩa ndĩreuria ngarigwo Nice Digital City nĩ harĩa tũkoretwo it's an economical hub ya ngorobani anake kuma ngiri nĩ mandĩkĩtwo gũkũ na anake acio angĩ agency maketĩkĩria mĩkora ingĩrĩre business. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi na ameneretie wenyangia burabo kuyeri kumane na maandamano ya Sabasaba Egoro mwindu owete maandamano ya yareketio tamwerekera akiwa yekuna enyangia baraba kwithirwa bena mibango ya kuiya na kwenyangia biashara no tonga bwa bangi kolokina atariretie kithikiro kiawe iwingi bwanthuke mbethe baraba tete utorobwo maandamano ne kumakaita kara yethire yakiambiriria mwaka muthiru iromba ria wiki thirikari uchokia mubango ya kazi mtaani ibokienda mbeo mbethe bakomba kwithira bakiona akuruta mwate yoyo ntuko Martin Mugambi gatumenyithia shona njire kinyanirite. Mundi araukirite ikundi mbari chieruma wandi ya mwembe gĩcigo mbunge kia mara gĩkundi kia mujira na nkinya gĩkundi kenge gia ntobara batura na mawathe wa gĩkundi agĩkĩringaga nkũrũkia ngiri kana cia gwĩtethia kana kare baitikiega utikwenda kuona kile kiambambio kiambamba Tharaka Nithi bai Mubunge Susan Ngogwa Mwindu nareganite na kumeneria wenyangia burabura karikire ndeni ya nthiguru ya Kenya kumania na maandamano ma muthenya wa Egoro. Tukomea bwena thina wabu na maandamano ti mathuku lakini maandamano mama ama kinya wana kwe mtoini rwembo ugo tugo marari mathe wake mautwika njaburano ugo tugo marari mathe wake magutwika njaburano ukathima kutanwe mthema miru niwe menya maandamano mautwika njaburano ariuga maandamano makagenda ukamakagia gitumi na nkinya magie baita nonto makethirwa maujurite winyangia ki
nyumba ya mtu ya ngoroba ithatu irindi irari na mikondoro irari na nguo irari na migate into bionde biende gwante goreno ti metha ti ite ti tanda ti otiento kienda gwante goreno gitirari nyumba eno ngoroba tatu mpaka juu kaino waneno etiore tamangi no kegotogere agunde mu antu benyangiru into antu babetha ngwa kuma njenzie kwambiria kwandamana emde ana inkorokia 90 baraba kwite bahati mbaya ari batikinya mbuga bathatu no kwa bara mbugi baire bathatu antakashie tunachiko bethangu andakawira to kwa boy child ndakawira to eteretisio sio future sio posterity ya Kenya yetu na ndiguru yetu kiongera neririte ati nkorokia nduke embethe 90 ibo batete oturo kuma maandamano makwambiria kuruthwa nthiguru ya Kenya kuma mwanka muthiru we auto akinya mari mathemo tweka mbio ai gotiendo etera wa oru ito njenzi ngobwera oru nonto nakureto kuthi kwandamana bari tubona na njira mbega lakini bangi bakaya bamwete kuthi kuya nonto kuthi kurugora into bangi tanwende no kanbera bangi neno rugora ka machine ko yeta we timda mboka rugora ono karinga na nko kairuga that means ko rantu bako batimanete nwe karabunge so nkoromba njenzi munde ndio buyende gina wenu njenzi ngobwariria ibuyende nyokwe ibuye kinyare bwa mbera amantu ma finance bero twathire borabo kwenda lakini baba inda na bandari bako na ndakachi yakwa itorani to diete bwega lakini agusia tukutuka chaburano amwe na bubu erite nduke embithi to ati thirikari ni ambiritie kubegwa to sinchini kinyare ngena to thirikari ni korea president wetu na deputy wake twaroreni na inkwana no abakwigwa nambwera ni akikisha kwamba ibakwigwa no they know president wetu na deputy wake na system yonde executive ibarambirie program yetu kazi mtahani Muindu arikiritie na kuga thirikari ni ambiritie kwigwa nduke embithi na mitaratara ingi mijeru ni ambiritie kumira kenda kunenkagira nduke embithi baba wira okia tukorie president ye mndero injere mwe ambiritie wakishia kwamba ana baba tubotwe kabisa no goro mtu akuona kanyamu na ambiritie kubuthikeria na tuthikaire ndire tumwira tuthikerie ana baba magana maire no ngere Keripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Iboya Martin Mugambi no ntubo riboti twetete ambere na kukubanganiria riboti ingi mwanya irio ciege kumurika asara ira yethirite itua maandamano ni jara jaronekere ntukwe ngoro yegie Sabasaba na kwina kwithikira gukwingi muno na ndingo nene ki biashara ciegweto wa kaunti ya Meru na rinya nduka nene ya Selenite kitembene na inya nduka nene ya gukenera mwago ya 7-Eleven iti chena asari nene iunio riboti twithirite tukibanganira twachokera ni nyuma ya kaitagati kuraya atonekanya kunogo kanini Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile, za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciorire goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntirene ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tokarie bieto Rhino Mabati do it best on top Odi huku kwa mama makote odi huku Mahadai iko nini mzee? Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kabagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kabagara? Kile maneno ya ungali na ya chapwe.
Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sere bila Kavagara sio sere. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Tomerie njaga kiriogwa murimi omira. Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere. Kethera no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina ejeburu kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangijire no yona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju twenaju Jwambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa Kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium. Nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Grinning Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday.
Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. Butter more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Kako atogeni orengi na nkadhosha mwanya munono ntuba kwethira wetete ambere na kuromera ndeto chieto arikana kiurege togia ntukwerwa retwe kuria re rwari ate kathirikari na youth rokathiria maandamano theorone ya Kenya na kulingana na ntomirira twethira tukiamukira kuwa I don't think kuna haja ya kudemonstrate tena ama kuongeleshwa na yeyote. It's good if we all stay calm waiting for elections 2027 sio mbali. Richard Kobia akiambajua riwa ndio hali ilivyo na mazungumzo pekee yawezayo kutuliza hali. Taifa laelekea pabaya juu wahuni hawajulikani anayewadhamini. Kwa kuwa jina ibadilishwe tena siku iitwe siku ya wezi sio Sabasaba. Aya Mutweri baba yao kwa kuwa jenzi wasikilizwe venye wanasema ni Aditiano Kiremi kwa kuwa Mwendi Ogoti hariwa maandamano ya kithirano mwaka antu baithire bakithikira wa mbere. Eta mbere na kwaraniria batwe okulokira namba yetu SMS 23578 na twatiri tukwithia tukithoma ntumiri ye kukumane na kiure yetu ya ntukuyerwari. Tugeta mbere ni ate kithikiro na gutweka nkoro ibiko yerirwari biashara chiegwete kionekana utalasara kumane na maandamano ye ngoro aramwe na iriringikite supermarket ya Selenite Tereche Gitembine nyumba ya gukenaniria mwago niyo 7-Eleven wetete bwaga kromone nenya supermarket ya Magunas Tereche Makutano. Gavana Mutumantu Ethingi athiatene na mwena nene bawe bethirite bagitariria na kumeneria maandamano ye ngoro bakiwa maandamano ya bwirite kwithira ya kethira Bruno nto wamba iburetire bwe kuyirwa mwandiki wetu ande tumuthuri murio kina tumenyethie cio na utone bura kurethire kugita mbere ntuko ye ngoro Utegera thareria irathithikire mnajwe goro nyume supermarket ya Magunas kwithwa ii ire Selenite kwithwa bunjetwe na into kathomba kwithwa bikiwa kulingana nya video cha CCTV uraikuonania na mbe na arua ngavana wa Meru amara county commissioner na speaker wa bunge ya Meru amana tongire bangi ibashumiretie na kugo ntobobo botona kainde na county ya Meru na batitha bagitekire bwitana mbere na tekia tore atongeria na kinyanto ba murungu that yate koro kare karengi that yara karekere yata kare karengi na toriua ya koro kare karengi why Kameru iri mwe ya counties irasie na ana babe the baba inge baraba qualified bate na nguge indi nguge ira turatere igoro direct jobs and indirect approximately ni nguge mbua sianto ngiri 5. Mji ambao unatambua Meru ndiko tulikuwa na wahuni ambao jinsi walivyofanya kazi zao ni dhahiri ya kwamba walikuwa wamepangwa na kuelekezwa kutekeleza mambo fulani. Katika mitazamo yetu tulipokuwa tukipambana ni dhahiri ya kwamba walikuwa na target maduka makubwa supermarket ili kuweza kuporomosha na kampuni ama kiwanda kikubwa hapa cha maziwa. Lakini ninashukuru ya kwamba kulingana county commissioner wa Meru augite mwankira na ndi andu igana rimwe de batatu ni bekiri mpine na bageta na mbere kuthithio chonkoni arote mtu nyomwe ugatigirwa etho no munini kana no munene. Ninapozungumza tayari watu 103 wamefungiwa katika seli za polisi na wataweza kufikishwa mahakamani. Baadhi yao walihusika katika kufunga barabara na kuchoma barabara na wengine pia wakahusika katika wizi wa ngawira. Tuna imani ya kwamba tunapotazama kanda za video ambazo zilitokana na matukio mbalimbali katika Meru, haswa katika eneo hili la Makutano,
tutaweza kuwachukua mmoja baada mwingine wale ambao walihusika katika wizi wa ngawira na kubeba vitu vya watu. Ngotongire bangatanro yani bakawa banyombera no bioni ere nyanjene suma bakere selenite aguton tobobo buradike ne akora ibakonda thirikari ibwegitigire bakona Kyoto. As a union taene nyombeje Meru Central Coffee Cooperative Union kitendo hiki githuku sana nanka advice youth beto jauda tu kugande kuruije nikatwe na shortage ya aritingoge institution taiji nicho chieje tekana moleje ne kuandika youth beto ntobaraba kwejo ritangoge na tukabera ni to reduce ni wamba bobo kethera ni demonstration ni tu magare street ine twite tu agitate mantu jeto jara tukuona jate gutethia ndiguru eje lakini tikwamba kuja kwenyangia intobiria bitonde kine investors taliu tu na investor wetu aja very worried ninte to ile kikire aja golo nonto mantu jara kikire aja jara tutigire ndamenje nene muno twina TV nkulukia 30 twina cookers ira yelwe twina into bingi muno byenyangetwe total cost yothe ni kweja gintu almost 20 million na ndamenje nene muno kinya invest wetu ni akwigwe Holland nekendelea ojo tuketwa twina manto jama omu muno nonto ningoge tugata togategera aja twina youth baba inge ba Meru almost 50 of them bala balutaga ngoge aja lakini wategera twinde thaito tukomiagarwa twingogene kana tutengogene utongire bo makanisa bagora bakinyete nande ibakuromba mbo imbethe mbethe bakija takoraniria nikenda thina iji ithwe kithira tureo twi pastors kugia twi kuromba tukiwa tukuuga ana babu ekja kwethwa pengine na raburi kabugoja kabuingeri twina wachungaji makanisa ne kunthe barabomba kubuthikira kinyaka ya kwethwa abo kwenda kubariria na in confidence. We are there for you. Come and talk to us. Amna bobo speaker Meru Ayubu Bundi agwana kugwanta baru meria mutongeria mugongo William Samoei Ruto ukaja kuthote kwenda mutongeria uteburi kuthokethia nthiguru. I want to echo the sentiment of His Excellency President William Ruto. How get as much as ukethokethura, don't ban this country. Don't ban this country. Nonto nyoka the only to penda ndi Ayubu tukaija ndiguru ejere ukayukione bishop wathao. And those were the sentiments of the right honorable Raila Odinga that ndiguru eje tukamigwatia mwangi kya kwethera kwi mwana siasa kwibwote aniriwe ekwethera ukibwo thirikari ikwote aniriyo manto maandamano tiyo muno ndarombo yuke kureku. Express your hunger through voting either out urote kwenda kana in urokwenda reka twetende bene bwandamane ona kura cienu kithane MP utekwenda kithane MC utekwenda thise ne takananga bana kana president onania kureku uringenio umurite no urokwenda umwikire na kinya jensi eu atongeria bo itukuromba baumira be embrace dialogue be lesana thina cio bathikirwa kethira ni mutongeria wa nthiguru kana any other elected leader nikenda tumba ku solve thina cietu cia nthiguru ino ntwara twetirite riu kwamba kwethira ni kila mtu na kujilinda na rira tukaithia twithie kinya police station Ondinga ntiona kwa wita ndakuringa utiona kwa wita no tutethira twira police station na tutethira twina muntu wa ukaria uraungi kana wa utukaria. Muthuri Muriuki, Oro TV Mutirio Kangangi. Makarika yana kugiana nterechie gembe ni ontobonekete otabarikia bunene thina yokia ikietwa yako kaumo akaraka nene ariba kirikano chinchia Meru jo na tobecha toka ibo kenda kumba kure intobietume kwa ngerekano tauro chia udhero hendubo kuringithia nkoro ni atiana baraba inge baithero bareri ba uyuwe bakionekana nindi utabarikia kwa makarika ya tuyuyo totindiri utiirwa tukenke tobo yuwe oririnya bobatini nyagia kuirira kanenya kuirumia mwadiki wetu wandeto Nicholas Chabari na tumurikirite makarika ya yana akuithira bakigia twana tunini na kiye chunje kia mbere kia riboti ya mwanya
nyuma ya uchiari. Department ya antenatal itumbite kuona ana baba ya clinic ikundi mwanya mwanya bya kurutha uchunkuni na muno bikonenie na mantu makonenie na ugima aba mwiri ibiethiritwo bikirutha uchunkuni na kurutha ripoti mwanya mwanya cha kuonaniria abura ana abanini nthiguru ya Kenya baithiritwe bakigia ana ukethira monto mweri wina nya onto 60 bonde baba expectant ana ba below 18 years. Na ripoti ino imwe ya mwanka wa 2022 yonaniritie ati nthiguru ya Kenya gichunje kia 15 kia ana abanini barungura mianka 19 ibaithiritwe bakigia anda na ugo ikuringana na gikundi kia Kenya Demographic and Health Survey. County ya Meru mwankani wa 2022 ripoti ino yonaniritie ati ana aba ukurubo gatigati ka mianka 15 na mianka 19 gichunje kia 24 kia abo ibaithiritwe bakigia anda. Igembe ikuonekanite kiri kaunti ya Meru ikuonto bobuthite na mbere na kuongereka muno gachunchi ka 36 gakionekana kana banini ikaithiritwo gakigia anda. On average twina 200 deliveries per month na baba ingi 20 to 30% no anabanini para batebakia ya wana. Onto bobunka ake boronaniria kwina wati ibonene bwa amugongo ogwa antugu ochiaro nara wati bobo bokuthina mbere na kureta amanto mwanya mwanya mario kinya kwaga kithomo ukia na kinyama wati imakonenia na ukaria ukiabuka bukuongeleka ikale gatagoma. At the end of the day mwana resort kuita kuya tumira bakite akuya tumira ko kuna vyoski byeitha kuria kuna vyoski baitha gukabira antu utuko ko ni ago affect negatively society ga affect sana. Kiuria kinene kiragitumite nthiuruka antere mwanya mwanya Chiegembe ni ana baba banini ba rungu rwa mianka 19 rira bakwata ana ri iko ana baba abo bathiaga na nataba ithagiro bakimenyamenyerwa na buramurikitie na kumenya ni ati ari baba gijaga anda baba banini kaingi batiganagiria ana baraba perwe kiria chiari bao watwika atwana atuto twirerwa ibojwe terere form 3 na oyo mbikire mimba ona no amboye tugarianira twe amwe oyo mbikire mimba na turokere tisinjire nyeterereni ambere mwana kwenda ndamurira mwana ndo murira mwana amukana arokwa atharimiro na gane skuru alafu indi kwa twika no tutigenya kwibira twe na byo ploti ne turi antiana gana garakabe netere Nairobi ntiri twana tukinya twana tuna nakendio batano thaisi ndina bayuyu batano nduka mugateo tungi twe skuru ni bondia nabo mwari umwe mukuru niwe wina na babana na kau kangi ni ka mwari na mwari ni etire na kau kangi ririo nire ni nguremo ni kugateithiriria bagiire be skuru nindu umwe ni athoma secondary Kawiru akiona kana karia ndi na twana tutandatu ba twari bakwa bantira beta kuthukuma tuombo maithia ni arugire ni aiberwe twana uyu wakwa ni we twana tukirira ni aitere aeta toni tuongwa aya na twana kakamwe achoka ringi ya kangi anenge anda mwe nari kwa mbe nawe ntemunya nai tereni tuko ithatu kurara na rugo tuko itele rugo ithatu ni ya totia wa antira wa ni atore unja tankiwa to ntemona kiri mutaratara gwako wa kuthiuruka na kuthuranira rugono ruru mbujite gukunjira ati aciari kinyaba na mianka nkuruki ya 70 batigirwe ana abanini banjiria kurera akairi na ana abaraba batigire ana baba nabo batoroka bakiuga inthukuma bathiete no ende kinyabati batethagiria kurera ana baba ali baba wekwa mauga banini no ri muciari tika ukumba kinyama ntu onto yau ne muciari bakuthangikia riu to baba kuthangikia muciari bautua kuthangikia kabambe kire umundu ndo we aye ka we kire urende kangwatora bonka ka umetia mbele sa kangwatora mwekire te uri bationaga nundu tosiwe na kana kau arumagirira kau ni kwariraga mwene kana kali ni uyu ngi nake ena kangi na hau nake amenyagira kau ena kana hau arokwa ro tire gana
tegandi gikasola tu birarona kwina rirarona kunyanya kunyare arasia tega nyande muirigira muno uni ari no manga ukirore thio sulika either no veri nyoso wangu ina rogo na no etagi musiari fulani wa mwira 1 2 3 na utethia hapo agutethia untu fulani kumania na guchunkuna na kuraithiria mbonete ati aciari ibakuru kinya ibatwikite ibagucoka na cari ikaire kuthomithia twana atwa ana bao na miaka 70 Rai ndina miaka 60 na ugu ikiombitite rugono ruru muciari nyuma aja uciari turikane kiri gicunje ikabire rugono ruru nkumenyithia abura aciari baba batigiritwo ana baithiritwo baikurukira minyamaro imenene kurera atujuju twao gutebio nyonaga bia kubarungamirira Antonia Weru TV Peter Class chap Kathushe mwanya muno no ntuvoko na kanya gakwatana badu kintheto chieto chia Weru thaimwenga kwendera kaita kia ndeto na njire kinyanirite wona chelo amaboe ya thaitha tona nusu mbeto wa wini wa Kenyeru mwana leto mathithio tukoboerwa Purity Richard.